ka koe whakataha me kau whai o ngongo. Me ngai kau tātu whake o ngongo mo whamatala koe a Tonga ni. Peo ku ui peo koe press conference i lea whapiltania. Koe ngahi polokalama whokoe ni o ko malawa ke toko mai ai. Ai ngahi whamatala. Ai koe ngahi whamatala whakaiki whilawe i hanga tono pē. Pea me ngahi ngāue ai pure anga kua lava. Me ngai wike ko tau situa mea i. Na lahi au pita ngahi whatongia ko whakahoko lelei. Pea ikai ke ngā tai o ke ai pea mai ngahi palani ngā aue. Pe ko ngahi whakototo ngā aue o ku whaamoi pure anga ke tuku mai. O ku toi lava pe foki ke tuku mai i ngahi whakataha anga peheni. Koe wike koni kua tau whanonga ia mai, koe wike na e lahi a hono ngahi whatongia. Tuke hange whoki a lava koe a whoki atu i he pongpongi o e aho ni, koe hoko atu e ki Vanuatu. Ai waka whawhale mahaki ko ia me pule anga siaina, ai au ki loa pe ia koe a ake o e Merino. Pea koe ni koe eiki pale mea, Hu'akavameiliku. Kone mea mai pe ke eiki minista mo ui. Ko saya piukala ke kamata ai whakataha koe ni mo e kauwhai o ngongo. Me he howani. Pawewhia mawhia whaka maari e tau pota anō ai. Ki pota hoko atu, ko reheni ki se tai pureke ne whai mai mua ki loto. Amalo tu sikit pule kamata kita whataha e lot ko ia. Ai tau te lava ki whataan ka whangong. Whawhiwhia ia whangamari ki tau pota anō ai, pe wahmea motoa ki ai. Wai pe mo ngā ki o ngongo ke wahe atu me pureanga. Tau hene tau kamana pe tau tānoa ki he ngau e kawhakawa koe ko lawa he pongpongi ni, e koe ne tanpo e tāre se senda. E whai mo ki tānoa ki he waka koe ni meisiaina na hao tokoni. Ta whakawhamo ui. Whai rewa ki update he ta whakoe ni tokoni ki he kaumasiwa ai hanau ki i whare. Update atu he breakfast koe ni mai ako. Ia mo ki hongongo whikawa ki mo e form fitu, ai CVF form fitu. Patau tō hoko atu ai pe, whatatau pe ke ngahi wheu, o pauaha ngai whamatala. O he whaamari e koni ko kori ke mista mo ui, ke ne ki whahok mai beha ki whamatala. Whikawa ki mo ngau e mahu inga koe na lava e pongpongini, e tanpo koe ai tāle si senta. Malo. Malo pito e panemia tako kore peke o pamalu at pehe ngai tala watap kakat. Whahokat me ngahi press conferences o ku kai. Ai atape me motoan ke ki whakakakat at peke whatongia koe. Hanga pe koe na mo mea kea ka kai whonua kau mai kau whai o ngongo. Ai lava lelei koe e tanpo koe e Dialysis Center Matonga. I he whengawe akwa awhia ka mo e Chelsea Brown Dialysis Foundation me Salt Lake City. Kuna wanga o whapaanga e ngā ue ni. Pea kotui koe ongo lelei mai kakai o whanua. Mahino pe koe taule tū koe tu au mai te gai peke lava o Fortua Dialysis Center he. E mātunga pe ke mausia he pureanga e i whakapaanga ta mohono tokanga i kina ki hoko atu. E tokanga i o senta ka ku hoko e whatongia e pongpongini ko e ofa whasamaretania pia mea ki nau tōru koe ni ku nau whahoko e ngau e koe ni ke whahoko koe e Dialysis Center. Koe
Mahino fo kapau e puke hataha ia whemau ke tae ala sisi. Ikai ke toi lava ke whawhawhawhau mai ki tongani. Kapau ke puke i tongani. Ikai ke lava whawhawhau ko ia ki muri. Koe taha ia ngahi pore o ku whehangahangai. Pea neongo pe whengai potungai mo ui ia ke tau pe ke tau e NCDs. Ngai whakoutua te whahoko te mala mai ke whemau e tāla sisi. Ka koutu e kai ke awendi a taimi kai ke tau tue lava tuku noa e ki nau tolu koe no whemau koe ne tāla sisi. Mahino pe kau whai ongongo na e koe posisine potu ngā aue. Ka mo e kau taha koe kau toke tā tonga he ngahi tau ko mariu atu. E kai pe ke mautui. E whakapoto ke aha tāla sisi tongana. Mga tūnga pēia he mea whakapaanga, mga resources ke whakakaka. Pea o mandu lelei pēna e ku interview pa mo e TV a Nutsila. O whamahino ai position koe a tongani whiaupa mo e tāla sisi ka koe ahoni. Ko hai tene hanga whakasituai, ha ofa mai mātonga. Ke whawhaiga maria e ki nau tolu, nau whemau e tāla sisi. Kulahi au pito e kautonga ku nau wholau ki muri, pea nau iku ke he tāla sisi. Pea osiko e nau visa, whemau fuga ke nau whoki mai. Pea koe whaitohi peo koe tohi e potu ngāwe ke he immigration, ke whahoka ki nau tolu, o ku ikai ke re malawa, peo kai ke ia e se vesko ia i tongani. Ke nau whai e tāla sis, pea koe te sentence ia, ka pau te whakafoki mai tō taha ko ia. Whainga maari e pe whahinga, whalolo e nau visa, ke nau hoko atu, ai tāla sisi i muri. Ka koutui koe whainga maari e koe ni, koe whainga maari e lele ia ki he kakai e whonua. Kau whakanganga e langa koe ni, ke koe tu e palani ai whengawe a koe ni, ke au ki e perere tau whou, koe kamata ia hono ngawe ake tāla sisi ke whahinga koe ia ku whemau ke nau ke tāla sisi. Ai koe ange pe koe whakawha ane nai koe whambe ke kau whaiongo ke kakai whanua ke tau lot pe ki ai. Ke whawhainga maria i whakaola lele e whainga koe ni. Koe whainga pe mai kakai whanua ke lava o tokoni ka tek nau tolu. Iai whoki ai kau mahake ni ihi o ku hoko e uesia ko nau kofua whakatupake pea koe whemau koe tāla sisi he taimi koe ia ke ne hanga whakahoko e ngau e kofua ka lava ke nau ikawa pea kai lewa ke toi whemau ke nau tāla sisi i he tūnga koe he tainimi ka hoko e ngahi mea pehe he kai ke malama ke ngau e ke tāla sisi e koe ia tāla sisi pea te nau iko i pe nau tolu ia o uesia lahe ko fua pea i whemau le vai ke nau tāla sisi nau tolu i he toenga koe e nau ngahi mo ui. O tui koe ki tranoa nou pea whikau akpa mo e ngau lelei ku whahoko koe ni, tau whamaloko toa pe ki he Siausi Brown tāla sisi foundation koe me i Salt Lake City. I he nau wanga lelei, he nau lototo, he fia ke toko ni ke fotu e fofua tāla sisi i Tonga ni. Pero e tau mua ia o e kautaha koe ni, mo e tokoni koe ni ke tae totongi pe tāla sisi. Ia ngahi fotu whakaukau ke whewhe ke haki i totongi. Ka koe as of now, koe tukupā ia ku nau whai, koe fofua free tāla sisi center en, ko fotu pe ku kamata ia hen. Tau whatawanga pe ke o tua mafi, e hoko ngai fotutu, pea mo ngahi palani ko ia. O ku whiawhia pito e puleanga, ka mo e potu ngawe ke tokoni, ha whainga mea pe ke whakawhainga maari e. Ko e kamata koe ke whai e langa, o ku osmateu teu e atokita Sion Latu, pa mo e ne kau ngau e ke awiki nau tolu ke whai haki ako make, ki whaunga e ngau ake tāla sisi i Nusila, o wai pe whengau e ake, pa mo e kau toke tā matau he ta whakoni, kaua William Tutone, koe fofua whiwhine, toke tā whiwhine ia, i ta whako ia tawha, o i kālawa, ke whai koe tawha ke whiokotake ngai kālawa, ke whai ke tāla sisi, o toke tā lupe tau moe peau,
o ku na fia mo veke pe me no sila ke tokoni mai ke ola le dei ai ngau ai tala si senta mo fotutu o fai ke tokonia e kakai ko e fonua ko e ku ko ki trano no pe tu ke ka to ya hanga fe o ya ngamu ki he fika pa mo e ngau le le na e fai hono tanu pou ko ia i he pongpong ini malo alo visa bo o te ko e hola le de ne fe ngau e aki ka mo ngau e lahi na fai me ko hili kamata be me ko ina lai valu wa o mai ki ko ina na spau wa mai ni ki he de ko nga ko ni ai ngau e ko ia tatana ki mai ngahi fotutu o mo ngahi feinga ke o lava i ko ni o whakailonga ia e tan po ko ni i he pongpong ini. Nai whai ai malere atai pa Mr. Moimoi, koe konga ia koe o e whetano aki, ke whamahino ai pōpō kakato ai pure anga koe ni ki he senta koe ni. O kau whokia he mea umahuinga ki a ki nau tolu nau whotutu ngā we, pe ku nau kau whataha mo pure anga pe ika. O kaua hange peo e whamatala nei, ai kume haki kongkeri ke whai ai langa mui wala mea pehe. Koe hoka tuan koe mea misa, hoka te whengai ake a pure anga pia moe foundation koe ni, ko hinga pe ke fundraise, ke lava hoko atu, ai tai totongi koe ni. Ono treaty pe ono whahoko tala sisi ka nau tolu. E mo whai si o hange koe ni, o pau ke tala sisi muri, mai no foge o kawai ho insurance kawai ho health care ka ba dev te ha ki hen e lava le vai to tongi mai deva ho insurance awia ki senta hen o kawai ma wai ha ki se ni te senta ka ke ha go fa ho treatment ni I tongan e ai ngula he ngahi vangi me pe he fai ta no ki ai ko nga pe ke tokoni ki hele le atu ko ni ai senta ta vito ke tokon ki hor ki na tol ko ni I tongani ke tala sis pa ko mea mahinga na mea ke mista ai lava fai nga mali o tau kai ngai tonga ke na to lava mai ki tongani ko nga available pe lava o fai ai tala sis I tongani ko topi ko no apa mea pa tu ka tu apa wa feu fika mo tala sis senta ka tau to ko tu ki apa kai pa tau ho ka tai pe ki he waka ko ni peace arc me si aina ka tu pe ni ke mista ke ne kamata ko to ki tana ke tu pe te ko fa mo pui ta ha e mista fo ko u keisi ta be nai fa ho ko ai nai fa ho ko fa mo ta mai e on afi va ngea o ki vanima ai u keisi ko ta pe nai o tala mo wala me pe kawai ani ma fe va ngea I he waka ko nai fa ho ko ni he waka pe ta ha fe hi vanima nai ho ko ni hinga I kolo mo ngai api ako e pe kawai pe mo tafa e tolu hiva pe mo admiti pe ko fa to goto ai to ko hongo fulu e pa ko nai kau fo mo ewa nai lava to helikopta mo ka to ke ta ki ewa o fai ai nga u ai pe nai fai si ai mo fai nga u ai ki to ko tol ngea tol e ho ai ono na nau I ewa ai ka e tu bige mi sa pa to tanak ma me ki ofa ko ni na fai he waka fare mahaki ko na lava mai alo mito e pale mia pa kai foka to fofua folau mai ai Peace Arc Hospital sip mei siaina o me pena mahino he o mai he tala noa ku ko wi ke taha o ngari no au pito ia ke nau whakahau ko hangai tawhalala hangai whaito ko hinga pe foko e te foko o speu ke taku nau foki hangai ko e mea ek pare mia ko e nai kau e taha ngai aho e nau ahi mai I he history breaking ki he ahi holo koe ne u ai waka he ngai whonua nei foi aho taha nei toko tahawhe tolunge au tupu ai kau tala na sio koe ki he waka. Tike ke hoko he u whonua koe kuna u takai holai
Ai o mahino pe o mau inga ia ka kai he nau tunga mo ilelei mo nau fe mau ke nau hanga ilo i tunga ku nau ia ke nau mai he nei kai ko e tala pe ka pau ku fe mau hata ke fai pe hano ki si mo ilelei na lava ko to pe fa ho ko he i he waka ko ni ka ko ku fa ho ha ngari he mau tala noa ku no na sayang pau te nau to e o mai ha time wike ua e toi fe maria ngai ke ka kai fonua o te nau fu o mai whakataha e foi tai me taha koe whenga koe ke sio ki he kautoketa na lava mai i he waka. Ai koe tunga pe ku iai koe he taini miu nau whokia tai pe he ahoni nau au wholau ki Vanuatu o ko hoko tai pe nau wholau ana nau whau mai Samoa. Ai koe ai mea mahu inga pe ia na e whai tokon lahe potunga ue ke facilitate na ia e tau kautoketana na wako si aina ke o mai nau tolu ke nau whaton lea pa moe kautoketana koe ni me si aina pe na e whakawhofa upito e whengawe aki a potunga ue koe Foreign Affairs Office Palemia moe ngai potunga ue mo no facilitate e ahi mai koe na e Peace Ark Hospital mei si aina. Malo koe ki mea veko manatu i tainimi, malo? Au tuko to mea whawhewhi ai misa ai toko rahi koe ka inga tonga na nau lava ki ai. Koe ke beheu nau ilifia e te ato tesi ke ilo pe u te toto maalunga pe suka pe mafu. Koe kauia he ke awa e mea oku sai ke mahino o tokanga ka inga tonga ke tunga koe nau moui. E ko te ilo koe hae mea kou hoko ka ki tāmo e mea au tau pehe o tong ke whai. Kau e mea lere te lawa rewa toka ngai, te lawa rewa manage, pe lawa whaha mea ke tuunga koe te mohui. Ai au ku whawhiwhia ai lawa toko lahi koe ne ka inga tonga ki he waka koe ni koe ngā mahino nau tokanga ki he nau mohui. Ai koe tukat mea pau te awhehu iai kau kai te tau hopatu. Iyo. Ko au lai te akawala pe me wau whipoinima. Ko e ki whehua tu pe nai maho mo. Le kōti pe koe hae lai tahe mahaki na no tātala. E koe whamatala pukana e o mai koe ai whika pe. Kai lawa pe o li kuasi ke toko o mai ha breakdown ni o e nai toko alu pe whaki waka aneu. Ai breakdown e ngahi mahake ke he koutu e toko nia ke tau sio pe koe hae ngahi ta whaakton ke tau. Ke fokase Mr. Moimoi. Ka papai pe atana ke Mr. Moimoi. Ikai, koe mea veo mahino nei tike ke whamaapo pe kau ngau ai mea koe na whai whiui, koe hae lahitaha ka keisi nei talatala, o ki nau tolu koe o piosi mo ilele, tike ke maumao e whamatala koe ia. Ka te koe ne mau pe toki whakahoko ata hapolo kalama. Ataimke, malo? Malo apito e ngahi whamalala. Koe whekau ake kone me senta ki tāla sisi. O ko whawhua pe kwai hatu o tari whake he taimini. Hani i te nau kamata i e ngawe ake senta. Ia koe tu koe tainimi Lucian, malo pito e whehui. Koe tu koe tainimi e dipot pe me hea. Toke tā sion Latu, mai ta whako nau tokanga e kina e suka, mo ngai ta whako ia. O hange pe koe na e whahoha kia e CEO a neuhu. O ku whafofu he tainimi koe toko whanoa ke toko ni manoa te nau whe mao ke ai taela sisi. Ai koe taimi koe e kamata ai ko e screen lever ke nau tolu whe mao viviri ke nau taela sisi ke kamata. Ka kodui koe mea mau inga o ku available e service i ka ki nau tolu. O ku nau whakoutua he uesia kofua. O te koe mea mahinga tā, Lusere, e ose langa koe ni mahal ke kongi mua tau kao. Ko usai e ke tau hele ia tu ke e tok available service i early next year. E kongi mua tau kao. Na hoko hame e ki mua ia e tau hufi e tau tāla si senta. Koe ai pe expectation i pe ko ngā pe ke mahino e taimi. Tau tokanga lewa ke kai lai akau mo e ala mea pe. Kia whiu e pa kai pa ta hoko ke tomi kau. Ai ko mea hoko pea koe ahi mai koe Palestine FIFA, Infantino, tau koloa ia ko tapu, tau whia, ulawa mai
ai Palestine spoti lahi taha ko I mama ni o afe mai tongan na e kau pe foge ne tua ko nga fai ai World Cup ko ne ka kai fe fine I Australia mo New Zealand ka lava afe mai ni o me mahinga ko nga fai fe tano aki ke lava e nau facility o available pe lava ngau e aki e ngahi spoti ke he ai ko nga mahino mo teni apito pa o me ano wa ko kai ki nau no fu pe o tokanga pe ki Tongatapu ni ka nau uno at ki e ua va ha pai mahino le vai e fainga mali e tau fa nau ko he o tu motu ta tau pe mo nau tolu I Tongatapu ni ke nau ngau e aki e ngahi mala e lerei mo ngai facility lerei ko ni ai soka ai tu ko I Tonga ni o fa fia ko nga ko e fai ngai ta no mo ngahi sio ki he va finga aki a Tonga ni pe amo e mo FIFA pe ko ka ta kon Tonga ai soka ta de fito ki hono teke ko ni o soka ki ngau aki he ako me primary school ala pe ki ako kolisi saya pe fogia o ka tatau pe fogia mo fakau ke ai ki to mo le renge fa nau ya fainga mari e pe heni I ka hau ai ku na e fa fe via lava ko ni na fa ta mo ai a Palestine ko ni FIFA lava ai ngai felotoi lava ai ngai fe mahino aki e ka le rei pe ia kai ki ngata pe sporti ka ko mo le rei ko ni tau e tau fa nau e tau olat ko ni tau le le ko ni ka hau e da ta na ki pa wa fe hu ia pai kai pa tau o ho kwa tu be ko hoko pe ia ko ngau e ko ni ki he masiva ango na fa ai fe me aki ki fa le area ai o lo tonga le ngai ko ai committee ko ni de tonga ngai ko ni ngau e ko ni tau fito pe ki hono fa papa ui ai lisi ko e tau pe he aki nau tolu o ku ton ke fa no to ko ni e pa ku mahino pe mau vagai pe ke sio ke family ko to ko si yange mo family o to ko la yange e wai u family ni una no pe apeta tau pe wa u to ko tanima e ai u tau no fore va kai pe anga fe no fa to ko tanima pe fa ki fale una no fo ai tai ni mi ka wai fa ki family ni ko ma to pe mo ki le ka ta ale ko si o le va ko ha option pe ko ha me fai ki he to e ki family o to si yange ko family o to la yange time ta tau fai sio pe waha nau kele pe ikai e ka fuge me mahinga pe waha fe tu ke fai ai halanga ko ni to koni ke ya ha nau fare un maluange ai ko fa amu ia ko va beta ha pa lava mahina ni ke fai mo kamata ai tau sio ke kamata langa tu ai fare ko mahino ai kele mahino ai tokolahi mahino ai ngai mea fie mau ke fai pe fa tata pe ke finga ai kon mo fare paanga ko nga pe ko procurement process pe ko process fa papa I ko ni hono ngau e ke paanga ai ko ta fa ki ko ni he ki toni ko ai ka masiwa ta fa ko ni breakfast e ngau e pon ngau ya ko mo pon ngau mo ui ke hono ale ai pe ko hai fa nga menu pe ko hai me ton ke fafanga ke ai fa nau hu fanga fa tapu mo sio ke taimi ton ke fai ai fafanga pa mo to sio pe ko hai ton ke ni fai ai nga ko ni ai fa ta no mo PTA ta no mo ka fai ako o sio le va pe anga fe hano fa hoko ia fo nga ko e tau pe le rei fa lu ku fua ai ko to ko tai ni mi parani ke kamata le va breakfast ki mo pa osi ko na akosi ai ko va hino le vai pa ke finga mai tau pe he pe ko cereal pe ko fruits pe wala me pe he sio pe ko ha ne fai ai ngau ko ni he apiako sio pe anga fe hono tufa ai me to ko ni ke ngai apiako kai kamata le ai ko fa fu ia ki mo he osi ko na akosi o ku finga le ke kamata ai ngau ko ni hono ave ha ki be to ko ni ai fa nau tau te whiro pe ni ki he lau tohui. Ko e ngongo hoko pe, o tufa tu hena, ko stufa e press release ko ia ki he hong fitu. I ko hili, na whai e tālanga, ai wa asiwi kone a potunga e a ko mo university, kai to glava o tari,
ai sivi ko ia hatokota ke hu ki ai pe ko Okalani pe ko Canterbury pe ko Victoria para fai le ngau ko hinga ke sio fa lugu fua pa wai le ko miti ai university ngai university anu sila na fai le fa ngau a ki le ki ai potunga ko mo na tol pa gon ko na tali mai le ki kau ai form fitu i minimum qualification ke lava ta hu ki he university Okalani o kai ke to fu fe ma o va CV ke na ta no he fo i to ta ko to ape ai ko ngo fa fi ai ko nau tau bebe ko nau fa tonga ai tu nga ko ni ai ola CV form fitu pe mo fa nga ma di ko yo ni oange ki he tau fa nau he os ko ni ako form fitu ke nau lava hokot inu sila ko tu ko tali ko ni nu sila e tau CV ko ni o ka ke to fi ma ai va CV ke nau to hokot ta noa e fa ngo fu ale va tau ngau e mo Australia he me nau fu tau va au fi au pito e nau ngau e mo nau CV tau vito ke hono atu ko ni e tau fa nau ki hokot ai e tu ka te bia fa mali e pau te ha fe hu ai pa fo fa wa ta ni ngari lai mo fu fi ai dala si se da wa ke mo te ta ha me mo to ka nga ki ai ngahi fo tu fa ka ko na o atu ai ke ne ngo na ulungi ta la ne ka ta fi ko to ape ke a ke tu nga le a pito tu nga ma lo nga pito na fi a wi pa tau fam ko to ape ke tau sio tau ko he tau mo South Africa ho ko e to fai pe ta la vai nga fa holo mamata hange ko na tau sio ki ai ane hu pa wa to pe ta mo nu hen ni ke salote pa mo ti mi ko ne ta la e te u finga tau ko ni pa mo South Africa ta tau pe pa mo ta mo nu ke i ka le tahi te u vai nga ko mo Kanata i to pule lulu fa tau pe te mo ma wa vai nga le le te u fai wa aku ko le to pe ke tau kai nga Tonga mo lava hi fo te fai wa ma lo wai fai ga mari e ke tona ki to hamo ako ko hamo e tona ki ka to ko mai le va Kanata e wiketa ko mai ma hinga ta he ni a te fo ki ke lava te mate ma Tonga ki Britania ka wen he fora o po ke pulanga a pe mo ki to kon senit ke na o ta wai he na foi te se tolu mo Ingilani i he towards the end of the year pe a ki konga ki mui ko ni ta uni ai au fai pe ai tokanga ma ke he pulanga ki hono tokoni ai sporti hange kon ko net polo hange ko rugby union ko agapulu ka ma foki ai liki a ko ki fomatala pe ta ni mi ka te u fata pe ba ta fe hu ke hanga ta fa ke o tu fai ka mari ko ni ho ta ni wa ku sai ke apa tu ha me ke he to kan ke ata ke fa ta po ta no ke malo ki mo ba mo ho ka te fe hui lai tong ma mai ki ngo nei punatu ai vaka sa pa ki va penai ai ki tai pau ia i he te to ko ni vaka penai fokin mai le ki Tongatapu ni ko nga pe ku safe ngeni ku malu hen pa wa nga me nga le le pa ko fa fia na to le le mai pe va puna ki fo amot kai tu ka tu ya ta mo feu i be ko a me mo to ankia tangata ki palemia ko me peta na fatonga ko fe hui pe ki ai ko lipoti ai US State of Department pe ka ake ni mo trafficking in person ai ko fatonga ko na ke me a ko tahayan me na ke fe potano ake pa mo Secretary Blinken ka ko lipoti ko ya US State of Department wano wa ka pepe ke wano wa tolu na maka ya tongani o top watch list ai ko pepe ko ikai ke meet at ikai ke fully meet at Tonga and high qualification ke malu e fonua me trafficking in person. Fa palo te fe go ya io nei sfai fa ton ton ke nga he ngo na ha ki mua he nei ko report fa mui ta ha o ha ke a Tonga ki he level o fa fi mali ani ai ko fa mui ta he ta uni ai dai sfai pe ta no ke mo si ke ta ri ko ne a
Malau pito e pale mia pa ko tuiga ngongolele au pito ia ma ai whana wako kon koe ni tok ospe me form fitu pa mo te os koe tau ni ko whehu ia e ta whaaki ko ia sense koe ni ko ia e matapapa me inu sila ki he whana wako form fitu whewherewa he tuu ai scholarship ko ia ai pule anga o ku e to e lahi ange hono whaawa matapā ki nga wo wako ngai university i New Latu ke hange pe me ko whatoka ngai pe taimini lahi ange pe ki he university ko ia i fisi malo. Malo bito whewe bahu inga ia koe e tu e taini mi ko fisi USB foki o ku ave kia e tau tolahi tau whanau. O paureo koe ke lawa e fisi o offer ai programa ko ia pa te tau lau leo sio ki Australia mo New Zealand. Kai kau pia moe whakaukau koe pe awe ki whea tō taha koe tau behe peni i he awalisi koe mahu inga koe pe koe kos hono awe hata ki New Zealand ka fo scholarship pe ta e te lawa awe tō whaa ki fisi. Aia koe mea e fua tau lewe pureanga pe awe hata taha ki he pe koe awe hata whaa ki fisi pe tō lahiang tipen pe me he kosi. Kaku wai time lahi o wai ngahi e ria ia o koe ke lava ma ofisi pau leo ke tau awe na tō ki New Zealand mo Australia. Pau whai tā noa he tai nimi mo kau tā ki ia o ke pare mea New Zealand. Ke mai mua whai ngā maari e ki Tonga ni ke tau pehe ofi i he rate i koe o kau nofo New Zealand. E tai nimi au tau totong pe tau tolo e whi tā tau pe mo si haina si apani mo mea. E ngahi whonua tū maari e. Pau whai tā noa ina lava e Pasifiki. Kai ko Tonga ni pe, ai Pasifiki. O mai ha rate o ki mama ange ko hinga pe ko tuunga whaka ekonomi ka ko tau iai. He na hona to treat to o hange pe ko fonua me tua hange ha fonua tu mali. Pa ko tano ko lo tonga le be tai nim. Ka ko me ko ni hange ko o la ko ki ai. Ko fa mo ia ke tau lahi ave e tau fa nau. Ka ko hunga ko iwi fa panga. Te tau fua tau leva pe te tau ave to fia ki he. E to fia ki. Alo. Pamalo atu e ngai whatongia ko toa pe. Ko e alu kwani e tau patset whapaanga ke lahi angi ko uipe ko ngahi. Fie mao mo langa whalaklaka tau whanua. Pea ko e talu foke tau tupo au mai pea mo e whika uraki pea e ako mai mo ui. Kau pehe ko e tuunga kwani o kia e tau patset ko ni o ku uluaki hake ai tawhaki koe whelawe i pia moe kotu ngā ue paanga, pia moe ngā ue lalahi. Ka kou pehe pe e awia koe ka pau o kumariu pehe, koe hae te whito ki ai taimini. Koe, o koe whoke ngai paanga e ngā ue ke ngai pot ngā ue o awe pe ki whare paanga. Koe ngā ke nau lewa i mai. He wai e ngahi project ia e tipendia be ngahi tau pehe ngahi lao. Mga hiala mea pehe, ko ne lava lewa ia, e lava lewa ke whakamore me whare paanga. O pau koe ka taim ni whoke whaawea te paanga, e ala lava lewa ngā ke hamea ke. E ai o lava lewa tau pehe o ki pure i lere iangi, hano tupu e. Kau e pe mo tau totongi, kamata totongi kone mo ua ke tau no ki si aina. Additional ua miliona pe. Ai paanga kone u tau tā hake no, i heno lahi ai. Kau e taim tatau pelu se ane, koe paanga toko ni o ki lahi ange ki potunga mo ui mo potunga ako. Hangi nai o si lawe begai ki mua. Whafofua ki te au miliona ki hono whakarere i aki ai u api ako. Whinga aki e mo i pankea mamani i he whui tau e tolu pe whakon ka hoko mai. Hangi nau sio leo ki u api ako. Mo i whakaukau koni ko sa ia ke tōtou tānoa pe ki ai. O saige e tau invest o whaihanga au e o whakarere o api ako langa haulo ki ako fo o ke lava hoko atu pe ako e hatau tali ke toki holo e api ako ia a wha pa tau toki lava lewa toki kore maha paanga ke whaihanga au e ke langa aki. Ko foi process ko iau me tau e ua tau e tolu. Ai no fote ni te whanau e tau ua tau e tolu kai whainga au e ko ke toi langa fo o. Ai ko i whakaukau i he tai nimi sainge tau whamore tau se ni ti he tai nimi mo tau taimi e ono whakarere e wapi ako ke whakasisi i ai ue sia ai ako e whanau he taim kou hawa ai a wha
ai to ko whakamu ia ka aha wha pe ka whakatamak wha e natula e sisi iangi e ai holo pe mau ai u apiako o pau te tau whakamore ai paanga ko ni he tainimi ke whakarere ia ke apiako. Ako whiawhia ho whai mai whiahui e koe ne whamanat mai e ngongolere ina tuk mau mai neu. Ai mau mai paanga ni ma US a miliona 4 ki he toko ni ai a kope ki ai tawhaaki koe o sila pa mo wala mea pe e ke he pe langa ia koe wapi ako ka koe tawhaaki koe quality education anda tali mai ni me he global partnership education GBE ai nai tong whahongo mai i meili ane uhu o tala mai koe ni utali ai paanga ni ma miliona nei whai kore ki ai pa e ta whatahai ni ke tau sio ki hono toi wakai ai tai ni mi foku whai fo mua ki lalo whai ngau ke a vise pongi mo mea ke whalere i a silapa wea ai panga rewa ko ni te tau lava rewa hokot me form tolu ke form fitu e ko kau e hongongo whawhiawhia ono tali ko ia ai se niti ko ni ke hokot ai project ko ni kau ai pe mo tau sio ki hono whalere i ko iswawhai ako ke nau lava ako i silapa whakalere i ko ni peko silapa fo ko ni o whai ngau e ko ki ai I Moimoi at peho mea e pale mia whilawe pa mo e tā whakafoki koe o e no ai pureanga tonga koe ki he pureanga si aina whehui pia koe hai tō onga ngahi business koe na nau no ai ni koe na nau no me paanga koe ni ke tō onga e nau hanga tā e nau ngahi no mai no pe whoka ngahi kau tāwha business e ko whiawhia ho e ke lina o whai ai tala noa he taini he wai pe nau ngahi mea o nau o mai hange koe o ku wai ngahi konga e ngahi whare o kai ke sai pe la vai a to me he no e wa hange ko tau pepe ko hange ko bathroom facilities e ko negotiate o fai he tai ni mi ko nga no tai fe mari ke ngahi ko mai ni hi o whare pe lava o sio pe lava to me he panga fa lu fua kana o ko atu ai o kai ke pe he o nau matua i kai mai ka na o si approach mai pe Mr. Panga ke whaha tala noa ki ai pe lawa whaha konsita ma ke ai ngahi mea koni unau pe he o ku tai whawhia maari ke langan a lawa e to'o me fui sino i kakato koe no kai hoko at pe ta noa koe Malo, dah Fiu? Waweni pe e pale mia nai koe aha pe wakai Koe I vote of no confidence koe whare mea Hing wha mau ke wilo Lucian. Ka koe wha mu pe whokia ke mau whinga ak whakata. Ka wai pe nau totonu whata tau ke lao ke nau wha vote no confidence. Ka koe COP a panai whahoko mai koe hai mau tono no. Whahoko whatongia koe ngā ke whakalere pe te mau whinga wea ki ai. Hake koe press conference wha mui taha. Nya mahino bito fi mau ke langa whare mahaki wawa. Pa koe ne umau e paanga, ko tālu lere rewa ne tisaini ke langa ia. Fe mau ke ai koe ne nursing school, pa koe ne whai moia. Fe mau koe ke ai anti-corruption commissioner, whai ngau koe tainimi ka awe ke penolo ke recruitment anti-corruption commissioner. Whai ngau ke kaumasiva, na tau tau klau ki ai. Ngau ke toanga ai pesete tolwalo e whanau, o kai ke nau mao ha mea tokon lerei e aho ko toa pe, kon whai ngau ke ai. About quality education ni taimi koe na tau tila pe mo kalani kena pri koe tau sio whalu fua na tali whalu fua ai ola koe ai form fitu ai o neo ngai ngau le be ni ka mau whaamu apau na ha toi mea ke e whakalere e whahau whatongi e pureanga ata ma tau e whahata no ke ai whake koe whakata nai ko whamau nau ilo ai taimi ko ngā ke whaha ta no ki ai ko fa nga mari ke fa po lave mo na tol ko ni na fa ya nga hi ai fa ka ko ke vote of no confidence ko ilo be me ta Lucian na fa ta no fa ai follow na to fe hu mai pa na sa avb to fe hu ia ta mi fa nga fa ta ka ta ki pa ke te al ki ai ta hai ni nga fa ta ha mau le le to ni o Moimoi ya de mi sa mo wi
ke whāno whinga i koe ni a tāla si senda. Pa koe ola nye na tau siu kei pongpongi ni. Hai au ku iai pe whaamu lusene i whaha whinga akwa au whiang. Mo mau kau whangatoko ua whaafufonga koe ni. E kau tui abau tau siu pe ke he ngahi mea koe ni ulawa koe ni. Wano abana mau whakata. Palo. Ka whiu? Ikai? Whamaro lahi atu lusen kau mā kau whaengongo. Misa mui nei tame. Ia, malo. Ku whatawange pe te mo mau ha weekend lere. Ta tu mua ke whaau set tau whataha. Pa koe kres tau eki situ klaisi. O whatamai whio he lau maria mao nioni tu mua ia mao tolun ke o na heli. Ka whaipio tai ngata. Amen. Pea koe kakatoia o e polokalama ma ke koe ni, aia koe eik pale mia koe a Tonga, Hu'akavameiliku, ka maafa ke eik minister Moimoi, toke tā saia piukala. A hono whamala ala mai e ngahi ka venga mahu inga, i he puleanga o ko mahu inga ke whaia ilo kia, ak mautole kakai koe a o e whanua, pea ko ene kakatoia ka e malo ho mo mea mai, ka mo mea.